Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum lingbau ba plelat tiuso chairman ka forum haga arpo tarig yoyong arja arpon riu kalapen bana ban penlong biang ya kenyang taser festival katamasa le kamen ka bakerpang halor kunyang taser ubujite pajba kumu kunyang World Cup ubami hakithan Ribhoy district. Haba pentep ya kani kilat pathai kubor ba plelat tiuso ulong ba ya kani katamasa an penlong haga prabat khandai tarik jauh banai jemang arjar arpun riu hayo sir harangkat kajinga trailang bat kador bars nong saiden. Ulong bahakini ki arsngi an penlong shipon ki jingire kai bat ki program jing penbernya pajba lambat ka fashion show ka balong kum shibenta ban pen I ya ka sab bat ka riti dostor jong kathan. Kumta ka forum kala khot bat wer ya ki pajba ban wan sakilang ya kani katamasa daga ba pen pau bakin don bun ki program ba per ban pen sngotanat ya baro ki bawan. Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum kan pelong biang mantau snem ya kanyen taser festival. Hampe po yose ya kasinong saiden. Balong kajinjingai tam pembahasan kilometer na sulok ba. De kung kasengi khot ni wer ipi ki ba ibudon na po ni jela ka jongi mo ibudon po district ka jongi ba piniwan manilek menlen hate kasngi ban pensingan nak mentang te katamasa jong ngen taser. Uning yang taser uday ujak knyang ubajumi sisin sausnen. Bat chwa ka World Cup ujumi uni nama kata Ibriu ki bedon napo katem Ribhoy kam tam kini ki jaka ki bami ba ki juba mi uni ujak knyang fulong ba ubakhleng ba ki but kalong ru ka snem ka ba chwa ban sedang ki World Cup bagi Ibriu ki le kemen bat ki jukhot ru uni knyang taw nyong World Cup maka tapung kaseng nilai yo ban pelong haus nem arajar khatra ya ka festival bat mantau snem ni yo ban pelong biang hakajing trilang bat ka Shidong Saiden. Kani ka program ka bagi pelong in collaboration baka Shidong Saiden bagi pelong ya kani baka program pelong bai tenat bat makata I khot I wer ya ki pai ba ong Shidong ki bedon apo ni jela ka jungi ho pio snow ni ki jing snow ka ka jungi wan amma ban recommend ya ketika sni bat shibun ki jingbang ki ba belum ki traditional food ma ki jingbang ki bala shet kerpang ki bedai ki jingbang kendrai pila bani oma ketika sni bat ketika sni ki dot ubon ki store ki ba ban kemen ya ki jingdon kam ki jumpi kum ka ba lani ki jingthi ki ba pila ban thie ku ki handicraft bat lani ki jan India ki jan ki ba napo ka district Ribhoy jungi ki jupemi te pila ban siam sibun bat ketika sni ki don ki jakap ki jingile kan bagi labu kerpang nam taki kenarit ki kmegi bang kila pormanya la lagi kodret ro namang labu ro ki jaka leka nam ta jongki bat kendon ro ke leka ki samla ki leka tu 360 video mo kinya kemen ila de bat ketika jaka po yosir dolong sya jaka ka baitana kedon po pagudwa bat ketika sengi kendon ro khnai tarik in pelong ka fishing competition bat ni khot ni wer ni ki pat ba ki ba I ban khwai no adong ka tamasa khwai do kha ka ban stang do ka prawaji bat kan ko tanai beji ha ta kalong khandai tarik I khot ni wer ma kalong tang ka bangin ya le kemen lam ha te sni bat deng bat ki program ki boper ki ban stang do ka pratarik na lo ka por khat ar beji ki dong ki program ki bangin sedang hadir la ki program government step yang sedang pakai entertainment jadi competition juga jingnya syak jingnya kemen ada lomba traditional dance lani solo dance meh lu ibenta bat kila don ki judges ki ban pek ki ban bit biang nang manta ketika sni itu ki don kasap wai itu ki don kasap ban tem ban syak pila ban wan pek ketika sni hangte po binu hangte ka jaka ban ai keteng iladi klang jing siu bat ngin ai ka bentai fi ka platform ba pen shimenta ka ba pen syak ken right kemen bat ngin ai ro ka busket la de jo kada don ka competition ngin ai ka busket bat ka trophy ba pin sa ji ken mau mari kan ka program ngin perlong ba sisin sausnen la ma ka tangi kwa begitu ki bawan ki dio ban elek men ki sa ji ken mau ha ka te sgi bat ka forum jungi ka la don ro benta ka bagi labu I ten camping tent agar tegi segitu ki bakwa banwan sa nado ka pratrik naitrik pila banwan nama kadon katen ka ba pila bansa to bat menit ru ki don ki volunteer ki ba ka snow kala penbet dengan bat ni nakali ka forum bangin yo panyalam ya ki turis begini yo pandai pet kum no umi yo kunyang taser ba pinyo ni daladi dalagi hikmat
Kalau komi jong bat kuno bagi beliau sini ki kem bat kuno ki tap ki hapo ki tendon. Bat kalong ba itnam hal da bio ban ipek bat marun yang umi akapor nyo baji. Tenado nyo runa nyo ban yalam yaki. Tingi khot ni wer ki pai ba no so opinion ban sia sakilem nak mentak ketika yang terser festival. Ai ba kenika program ke jingwan ke jongpi kan long sia ke jing penpu penping ya kenika yang terser festival. Ke don ke jing ya penbek ru penilai penbek malamat house ne majar khat pra ni la su ai ru kri be ki pai ba mo ke wan te nomar ba ketika jaka ke bagi masyuai ne ti breu kan pelong ini ke program di mentau senem 4 ni labu ma ita jing bairung dia nomor bagi hapan penhoj yang tu berjaka baru saudara sokun ya ka kedua ke bagi ibu ilong ibarit bah dan tang sangkut ingka itu ibawan mo kini obanya ai ke contribution kana mangila pan penhoj yang izin ka baru badron ai ki jakya ki bami hakate ke festival bat kumjuru ke bisa bami antungin ai award yang itu ki kena tiba job haki competition tak kalau ke bangi lain ke football ke bangi yo man sedang kedai haka pratrik hang ne po madan saiden ngin sedang ye ke football haka pratrik haka por prabaji mestem te kidon ki tim ki balanuan ketika knock out nomor budeng yang world cup te ngin penjelek kai football ketika knock out system pendek ya ka po arsi te ngi khot subai ki tim ru ki badon ki snong ki bapak bansim mentang tamangi nomor 8 simbon han ki tim ru nomor ba ingin nomor 8 pendek po arsi Pat ke Bayrung ke entry fees ke long kasan sepat tengka, pat ke game fees ke long san sepat tengka. Di pila ban pentip syanga, siapa office, kilo bapak kami sementara untuk kami football. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya